Gishi tha mugwanja chiongo chetha muraithire wa Meru TV kura kunthithite na mbere kuraitha uri wendo na wirigiro bwakwa ati muthenya waku nuthite na mbere kwagira iri Jumapili nthongi ma kura kunthe uri kuwatugeni kire metha yetu ya ndeto kabuthira bambita ni Faminas wa Kimathi na chieto tukachambire kagitania ka agatuambire na ikone na karibagi shigo bunge ya Tigania East Arabethe tubakina mbere kwa bakeguneka na murando wa milioni mambesha kumakire mujumbe wago Mheshimiwa Mporo wa Bori nara akerentere cha konje thire tukina mbere kwegwa gitariria ma atigishiwa bunge kika mbere kwa kigunika Kenya na University kuma na Tharaka University na hivi University reka iwe kimenyekana ta Tigania University kagitani waku no yake aria Professor Muriungi na thire tukiwa kana ya mbesha kana milioni 10 cha utigira ati University no iko inambere kwegwa ikiambagirwa ntere ino Adams Mutura the Ranger no gutambiria na riboti ino Wamesema tumsaidie kujenga university na mimi kama vice chancellor nimekubali. Si mnataka university? Na kwa sababu mimi ni mtu wa kufanya kazi, I am committing an initial 10 million tuanze kujenga university. Because nimewaambia mimi ni mtu wa kufanya nini? Kufanya. Unajua mimi si mkabila. Na kama tutakuwa na hiyo shule hapa, niko na imani alitakuwa faida kwa eneo hili peke yake. Ukiangalia the whole of our constituency, hatuna university, lakini Tigania West wako na Meru University na tuko na imani kubwa. Hawa viongozi wetu wakiongozwa na Professor Muriungi na Mutha wataweza kutafakari maombi ya wenyeji wa area hii kwa kindani kabisa ili tuweze kufaidika. University ile ndene ya area hii finder ndio tuziende dua kwa mauri aria eje mauri ndo itonga biombe bieko biareko itonga biombe bakale jini biareko itonga bia Tharaka biareko itonga bia Meru biareko kwa kambi nyumba siana kulala amen konya mwenye ina finder aru ibaba kadua kwa tianze bakumekamba baireko baba akachikurera nibaireko baba kabia barabara ibaireko baba kabamya nguo ibaireko baba kene megata ibaireko baideke bao ingere nimpenge mukora na ni untubu bwega wichiria mantu ya university na ni untubu bwega kuata mbaru mheshimiwa wetu Mporo wa Bori no tuketha teba abue ruare tutetha turi au kinyaki ya kwitha ka kwenda kagwenderea kirita kithaka kiawe teba abue tikiria university oro kwenda kumemana university ete chukwa ete go chukwa ibana wata chukwa jana gulu wata chukwa kijana mbe ibishi wa bora bora oro kumemana university neta Tharaka University. Iwa na Tharaka University. Aka mkono. Basi, iwa kumenya. Na mwene nwaoleko. Mwana Tharaka nwaoleko. Na nwa yejareko. Na nikero mpeni mumbe ukura. Obura mkona fetie Tharaka. Iwa kavivyareko. Nwa kwa rejezo lenge. Waitu wakinya asikonyo. Tuende kasi. Tukwalano. Tuembele. Tuembiyo. Na Mporo leko. Na kidule kende. Kuando kwa kuwa uwaita mtu kila siasa hata mtu kila mbio kenda botona ngondo ito kingo ndio tawita ngondo kingo kwambikera ona kila mbio siasa ndo yake wa kuya wetu ruale uba kwa wantam ba kila mbio siasa na tuwe tuyakwa mbekwe ndo kila babwe tuyakwa nambi
kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya natongoreretie mbuto ya maseneta kuliungana na cukuru ya Njukeni primary gutetheria kiri wa kibwa nyomba ya kurira na aramba keri maseneta baba bethere tubakina mbere kwa baikatha thirikari ya President William Samoei Ruto nontu wa mirandi uthina mbere ra yethiritwe kiruthaguntu mwanya kagitani waku bakimenerie bara bakurwa na thirikari bakiuga ati batiki na kina anjeda ya uthina mbere kana ya gutethia Mukenya. Ndagara weguna na riboti ino. Wira nebo seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya baguchangira cukuru ya primary ya Njukeni mbeca cia gwaka nyomba ya kureri bojoranirite ntugo ya imunde ndajire aga nontu tuwe kurukire tia mwarimu ambeta twakara ndigurwara neigwa kiokene muno ana bakunyagiro churu muthetuni gituke andongere nkoro na ntama makuma ntuweni na machiara mantuenu imoto yetana mwe munde tukuma ganto mitere embojuru ya na tao siena mabati na kiragende Gataya gitongoria mboto ya maseneti kuya kereke athoge kiario kwa majority Rindaron Cheriot. Sasa wewe Mofaya, endelea na bidii, fanyia wananchi wa Tharaka Nithi kazi ile walikupatia seneta, alafu pia angalia hapa nyumbani vile umesema seneta oyo wanyu ugutu Mofaya oyo ha ni mwathurire njamba haha ni mwathurire njamba haha ni mwathurire njamba mtamshika Mofaya mkono awe mbunge wenyu kereke athoge ki atongoria baba thutiria kanya gukathiria thirikari ya Kenya Kwanza tongoretio Rais William Ruto hamwe na Deputy President Professor Kithure Kindiki bakinyirie kumigwata mbaru nikenda bathi na mbere kwithora bakirutira karigwira. Wewe ukiangalia hata Kindiki saa hii si hivyo ndio Deputy President anafaa kuwa anakaa. Saa hii sasa ndio tuko na Deputy President ambaye ni profesa amesimama. Tabia yake, vile anaongea, vile anajiendesha, vile anapenda Kenya mzima. Mimi nawaambia the future is bright for Professor Kithure Kindiki. Tutam. Wacha niona mikono ya tutam. Serikali ni ya Ruto. Naibu mwanini wa Kithure Kindiki na gutiebu kombe katogera nkomango bantu mwana wetu ali. Sisi tunasema ni Ruto Kindiki. Ruto. Tumesimama na Kindiki, tumesimama na William Ruto. Na hatusemi ati William Ruto ni kubahatisha. Sisi hapa Tana River ndio tulipatia William Ruto kura nyingi kushinda cost nzima kwa percentage. Na mwaka uliopita tulipatia yeye 47%. Mwaka huu tunasema siku ya kura sio binadamu peke yake watapigia William, hata kuku, hata mbuzi, hata ng'ombe. Na Mugikuyu akiuga wire utari hagora no worogi na niketwagia hindi ino tukurugama William Samoei Ruto na Kindiki Kithure, na kwa sababu nyinyi mlitusaidia 2007 2032 tutasaidia nyinyi na tutaweka nyinyi pia kwa kitu kubwa katiguo tugwatire William Ruto kavindari gaka ga mwaka uyu na ariki miaka 5 tugacoka kumwongira miaka ingi 5 2032 ngai wa Ibrahim wa Isaka no kwa thirikari bare gatagati Kagitani waku atongoria baba menerete ora wari munini wa rais akiruta Ruto gitini Rigathi Gachagua nonto bakomeneria thirikari bakiuga no atigiri aragania kira gintu anazunguka na fitina sijui wapi nini watu fulani. Hata kama wewe unapenda watu ya nyumbani lazima utangazie Kenya mzima. Unajua watu walisema mzee Kobe ikipatikana juu ya mesa kuna mwenye ameiweka. Ile kweli ilikuwa ni mzee Kobe juu ya mesa kabisa. Buguru ya kwanga na agwa yeye mumai muona Tharaka. Bora muona Tharaka Nithi. Bora muona Tharaka eno. Muntu tigaya utotaite. Yeye anaona ubaya wa hii serikali. Akiamuka anasema William sijui nini. Akienda kukula lunch William sijui nini. Akienda usiku kulala William sijui nini. Kila siku anaona mabaya ya serikali hii. Yeye amekuwa sawa na yule bibi msumbufu. Kifukuza yeye badala kwenda kunyamaza ajenge maisha yake, anaanza shida maneno anyamazi. Sisi tunasema namna hii. Rigathi, wewe kama unataka competition
ya kisawasawa, sema policy yako, sema maneno yako. Sio kuamka kuambia watu matusi asubuhi, matusi mchana, matusi jioni. Kuma Njokeni wandia nkondike chigo munge gathara kankeri potara Meru TV rieto kambeta ndagara. Waiguna. Iboyega tukirekana riboti ino na boa memba na kinyarugamiri ba murande wa Aroji wa Bore kana kirwa Bore water project bethiritwe bagikenera mubango wa thirikari batongoretwe ni chairman wao Lewi Kanyamu ibakathite thirikari nontu bakwingi murandi wao orabathie na mbere kwigwa bagikagirwo wirane bwa shiringi milioni 500 ma kuthondeka rũĩ rũrũ na arabethiritwe bakiuga tayari ibekiritwe shiringi milioni 100 kiri mwaka wa kigina 2025-2026 na arankuru kibonekete ukatha waziri Eric Mugaa bakiuga no rutu bwake bwangugi buthemete mbeca ino chithiro ikionekana mwaniki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni niwe wina riboti ino. Nyuma ya Rais William Ruto kuweka wira ni atakanenkanira milioni 500 ni kendo tethia kirwa Bore water project betethia na mbere murandi yo kundi antoroi riu arwamiri amwe na memba barũĩ bachumirĩte okatheta aliaria ruarua kulukira CS yo warũĩ Eric Mugaa bakiuga ni barĩkĩtie wĩkĩrwo milioni 100 wetethia ngũĩ yĩkĩrĩ budget ya mwaka yo 2025-2026 bakiuga bari na wĩrĩgĩro kinya iwingi itiba egirwo Kirwa Bore Water Project ni project, a mega project ndene ya Meru County as a whole. Nonto Kirwa Bore Water Project ikavite 3 locations: Kibiritia, Kirwa Nari na Ruire Rwarera. President yakweja ato promise gutwa phase 2 ya 500 million. Na batuka tugwiritu muno, that's why we are here today. Nonto bwa CS wetu Oroji bwana Eric Mugaa itutwire itukarite muno twimu tukiaragia noe na through atongeria betu our area MP, our governor actually mono nonto tukigaragia gukinyarora tumba kona location ya mbeca ira twae president atu promisete tumba kukinyira phase 2. Nande Eric our CS naratumenyithirie we have reliable information that milioni 100 tugwikirwa kindene budget yeji twiromba zaidi that inya the balance kana inya ire ingi itigere kiu president atu promisere ntumwejegerio mukinyira even through our area MP na the CS that we are still very much waiting for the 400 million or even the 500 nyake kario no tutona infuse nyinge ira tutumbeta gukinyeria ntubetu roje nikenda kiromba retu rimbo kinyanira ndambiriria ru 2013 na itombire kurureta na nkuruki rwa kinyare rutombire kuita ki members bonthe a member moi batigura batena roji na barabe na roji itotetheka na ru Nkoloki ni batuelete kibara matana gucokia nkatho cia mwanya kiri CS Eric Mugaa bakiuga ni uriti ngũĩ bwawe boboya butumite untu bobo kinyanira. Oni inkatho gucokia antunea kamitiri yonthe a member bai bonthe nkauga ibwega muno nontu bwa CS wetu u arombire mbeca ngiri milioni 100 ciomba kuonekana mbeca jigatethia muno kuongera ruji nontu amemba betu baraba kunyo ruji ibakai sana ukurukira national government Eric Mugaa the CS ruji na igetwe kiriro giatu na inya sana kuringana nontu te ofisi tutaikia makinya tukiromba otethio na andre ntuko ite kuraja muno beja na ba announce ndene ya Bore ate Kirwa Bore Water Project nereketie kwethira ya roketre toke budget ya mwaka jojo 2025-2026 ito allocate 100 million. I was able CS for those few days omba gukara in the office au tuthithiria mantu manene muno jara tutumbete kuona inya nyume gitarira aja na aka change lives cia antobabure na inya mono through that allocation. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa Mwende wa Laibuni.
Wega mwende wa raibuni nuntu bori botinu Mheshimiwa Ashford Mwiti Kadhara na thiretwa kibumeria na kumenere mujumbe wa South Imenti Shadrack Mwiti nuntu bwa kuremone kutungatira bwega akariba gishiwa bunge giki ya South Imenti. Jeff Wagituma no tubangirite riboti ino. Nawe Ashford Mwiti Kadhara mutongeria na wokumereria mata giti kia mujumbe South Imenti na umirite na kutharikira bunene mutongeria ukaririte giti giki Daktari Shadrack Mwiti uria kuga kinya nyuma yawe kwewa kura na aremi gutetera antu bamuringire kura na kinya nkuruki na aremi gutetera kimera kia majani na kyo gitite gwikirwa ugoti ntuku ciejite ririkaneni itwathuranire tutira umuku umeguru para twathurire ibo babati gwitotetera finance bill gutongera ugoti ikeberuo ni guteterwa tote kwenda mantu yesa hapana uni manyant uni tiampande kini noro mpande kete ambute uni koge gutetera mwananchi mbuge naru betete kuongera taxi ya majani ya 2% pumi ante bwerete bo na itwathuranire antu beta kuga taxi yewe kongerwa akio weta parliament uruga yesa kio kyo kwenda aciari kwendere bukinya irwa no kwenda Kadhara areke kwaria ari gitare antu baticha ire athirire na no mwanka tuge jariko Kuruki Mwiti Kadhara na kuga kinya rwangirwa kithomo karwitite kugwa na kuga wa kuorotithiria kiara ni mujumbe Shadrack Mwiti urote gwita ngugi yawe tweri kuma mwaka jojo tukambiri kure grade 6 fees kure kigerio grade 9 kigerio form 4 igerio imakatema katwete tabwega ena Kadhara akauga bou kenda kwira muciari bange kenda sibwate kwejera gwaku akiuga mwana ate kugitata ateta kugerua nturande kethera na bengo cukuru Kadhara gwito thomithia ona aru andiuga mbecha ichionthe combine chi ambassadors nambi niranganwe cie gintu kimwe cukuru cieto cie free urakibake itigete cie bio tegereni education naru eje tukwita ya universities ana baba ingena ro batena kugitata batikumba gwita nuntu inya twingo tutikwerwa ria tubakwewa mbecha ireko igwa itaja no inachietete na iturage kuga jau Niara kirikiria mutongeria ujo akuga nandi ngugi yawe ni gutetera mwingi wa South Imenti na kuga akathithia ujo monka thirikari ithire gitegera kiriro gia kari oni ndi Kadhara ndiuga kwina school feeding program chikwenderea kwina mauku jaja na babetu bagwitia oni ndienda kuga gintu kimwe ndi Kadhara ndi untu ningugi yakwa igutetera mwananchi wa kawaida ndienda kuga ujo tutekwenda kuona antu bethiuruka guku kunthe bakiuga bakweja na into ibambe bathithie mantu wa school feeding program barete mauku cukuru kenda na betu bathoma na ndiuga uni ntiokera na nkendera kuga uriko aritani babongwa na aru ajukia payslip ciao nuntu batiumba kwaria aritie jaja ari Kathera Primary School kiri kigongwa na gegukungwira mpumi njega cukuru na ije alia kinya ritwa bethirite bakiewa yewa mwanya kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma Iboigana ni kawithira bametaga ni Faminas wa Kimathi muthia wa maratu kubangirite kirimetha yetu ya ndeto rai nambere kwa giumbithania ukinyania bwandro chietu ni Phineas tukakwendera ntu imbega